football Titi par zaruk somkwa pasarina ngai thavele don ta ila English player ro pui khovel pum huwa po a footballa lotling le langsar berte jinga mi in khel achol san nuwa po sumdona le football khovela ming cherjui ta zel David Beckham chuan choi moina sang sar ni na knighthood choi moina adong veta a tuna chuan sar David Beckham tin a ming azaom le zualta ani kum som ngami David Beckham hi England national team captain thina nia kum ina sar ni na pek ani don ti soi ani nuin atakin achangta a British lal ngei mai knighthood choi moina hi a hlan ani David Beckham hen infiam na le midang tran puina konga a thaulok ema wangin enton tlak taka thil ati thina wangin he choi moina hi adonga England ta na match za som panga lai khelman Manchester United le Real Madrid player lui PSG korpo hato hian za omna atangin za omle zualna akaita ani Nizan Khan Europa club level in elna sangber UEFA Champions League phase khelchun zomania heta hian Italian champion Napoli le German club Frankfurt in machonin team pahni te hian goal an khung thei lo ve ve a goal lut lovin team pahni te hian point khat ve ve an lo chuak ani bodo in France club Monaco mi khwalin goal khat aluta France club Monaco hian mini somli pathumna a Folarin Balogan mangin sikhat faya an changna goal an khung he mecha hian mol nei tu bodo player poimo Justin Gunderson mini somret pahni na red card a choya wangin no chua ania bodo hian player tlem zokina topan khar Olympiacos le Dutch club tha PSV in machonin chakjok anam lova minisom pasarina Olympiacos hian Gelson Martins mangin ma an ruaya heminu hian goldang lubel thailak lo ma sela minisom kwa pathumna additional time a PSV hian Ricardo Pepi mangin an sipur an suta goldang lubel talavin gol khat ve ve khungin ani ne tok ani Atletico Madrid le Union Saint-Gilloise in machona goal alu thunga Madrid club tha Atletico Madrid hian minisom thum pakwana a Julian Alvarez mangin ma an ruaya farsa fa sikhat fain ma an ruai tluan second half a ero goal thum lutin minisom sari pahnina a Chelsea midfielder Luis Conor Gallagher mangin Atletico Madrid hian an goal nina an khunga minisom riatna a Union Saint-Gilloise player Ross Sykes-an an sipur su thenin beise an nei sang zui le mase additional time minisom kwa parukna a Atletico Madrid player Marcos Llorente an khungbel le ta zokin Madrid club hian goal thum goal khatin Union Saint-Gilloise an neya point thum an hlo chuak Italian club ro pui Juventus in an mi khwal Portuguese club Sporting an ne zolova goal khat ve ve khungin anin ne tok he match hian mi khwal team Sporting he minisom pahnina a Araujo mangin ma an ruaya minisom thum palina Dusan Vlahovic chan Juventus tana sut vele a goldang lubel talavin point khat ve ve a team pahnite an lung oi atulta ani Juventus sipur su tu Dusan Vlahovic hian tun seasona in elna sang match som palia khel to a goal ruk akhung tling le der to Juventus hian UEFA Champions League a match an khelna hnung panga a changni mel an mutalava hei wang hian sangni som pathum April thla atanga November thla thlenga azona match ruk chung an chakzolo nuwa an chakzolo zone river tum an tong meka season kalmek UEFA Champions League a hian match league khel to in an la chakzolo 5 vek ani English club Tottenham Hotspur in Copenhagen mi khwalin semi final neya Tottenham hian minisom pakwana Brennan Johnson mangin ma an ruai first half a goal dang khungbel thei big lovin sikhat fine ma an ruai tluana second half a ero goal thum an khungbel minute som nga pakhana Wilson Odegaard mangin Tottenham hian an goal nina an khunga minute som ruk palina an defender poimo Mickey van de Ven mangin goal ro pui an khung chun zom Mickey van de Ven hin an mani penalty area line pon shet pen khat ai po in azi mangti tura Copenhagen ball in pass alodang chata ball khal chun zomin chakzetin atlan puya attacker thatak angmain a dribbling skills ala thazui tichon Copenhagen penalty area chunga tangin striker goal class tak angmai alantir chun zoma akevelamin near post lam hnaya a thuai lut Dutch defender hian solo goal ro pui akhunga Puskas award don pui po ni sela ain me phak hi lang ti tur khopa goal ro pui ani wingback po ni lo center back ngatina hetiang thil ati hian aro puina abel cha ati lo thei lo in khelzoa Tottenham team kai hroi tu Thomas Frank poi Mickey van de Ven a goal khung chungchang soin Messi angmaya lom le ti in Mickey van de Ven a fak hlea hei ba ka hian Mickey van de Messi ti mingte po a rik zui pha hial ani he match hian Tottenham hian an goal lina hi second half minute samruk pasarina a
zo palinia mangin an khunga hemi nu hian goldang lu bel talovin Tottenham hi silifain ol sam takin an chak ani mase Tottenham lo makim lawa an player poimo Brennan Johnson a minute samnga pasarina red card a choya no chuanin Tottenham hian player tlem zokin hun tawlam an khel pha ani English club season mang thaber Arsenalin Slavia Prague khelmuala goal chhualovin sithum faya chakin point thum an hlo chuaka he match a hian minute samthum panina a Arsenal player poimo Bukayo Saka an penalty atangin goal mahroya khunga minute somli parugna Mikel Merino an Trossard siam saka tangin akhung bel vele a minute samruk pariana Declan Rice siam saka tangin Mikel Merino bokin Arsenal goal thumna akhung le a goldang lu bel talovin Arsenal hian phu takin point thum an hlo chuak ani Arsenal striker Victor Gyökeres ain liama ain lan theilova amun ruaka Spanish player Merino hian bultanin Merino hian goal ni akhung ngala Gyökeres samun alwa ne le Slavia Prague hian he match hian penalty an hlo chuak zeta ma se VAR kaltlanga endik ani nuin penalty an hlo chua hi shoot sak anni Arsenal hian goal chua lova match an tuan le ta ka wangin ti hian azonin match riat chung goal chua lavin hunan mangta a kumsang khazakwa pathuma dai to khan azonin match riat chung goal chua lavin hun an lo mangto a kha an record thatak le chuan am tak kha tun tuma hian an ni rual ta der ani Arsenal rol thar duo Max Dawman po Champions League match hian Ireland ta ka wangin record thar asiam vele ta a Max Dawman hian kumsom panga le nizathum pariata upani in UEFA Champions League ka inland thaino pangber record thar asiama Leandro Trossard thlakin bench atangin dalu ani hian UEFA Champions League chanchina player inland thaino pangber record ama a cheltu Yusufa Mukoko record kumsom paruglani som pariat akhum ani Mukoko hian kumsang hi somni khan Dortmund tan inlanin inland thaino pangber record asiama kum ina Max Dawman hin akhum sak vele ta ani ti hian Arsenal hian Champions League season kalmeka matchli an kheltowa chak 5 vekin season kalmek Champions League ka bultran thaber ta jinga antel chunjom ta zela English Premier League ka tebula ma an roi mek boka Arsenal hian tun season a hian champion no moi lian tham choi ngei an tumna konga nget taka kal chunjom zelin result tha an nei chunjom ta zel bok ani nizana in khelang sara Anfield match Liverpool in an mi khwal Real Madrid sikhat final neya golam sun hi mini samruk pakhat na a Dominic Szoboszlai free kick pe ta tanga McAllister an atau goal ania Liverpool hian antlar nung ti phuyen sikhat fain Real Madrid an neya point thum hlutak an hlo chuak he match hian Liverpool attack ana hleya Real Madrid in base an phak lo tluan thung Liverpool laka Real Madrid hian goal tam jok chua thei an nia ma se an goalkeeper thebot Courtois a che that le pek ema wangin goal khat chau an chua Real Madrid pressing an atok lova an attacking play anget lo boka Vini po anil tluan Liverpool player ten chak an tum hle ti lan tirin an ngam hleya phu takin point thum an hlo chuak ta ani he match player mal ngai ven hlo ber ti thei Trent Alexander-Arnold Liverpool player lui tuna Real Madrid player ni ta hi bultran tu zinga atel phak lova bench dani in bench atangin Xabi Alonso an alu tira Anfield ta khelmol rapa alu tirin mi puipum khom ten an lo bu khum hlua ani Liverpool hi tun hnaya an che sual na sa hleya match an khel pasari atangin tumruk te meu an tlom nuwa Aston Villa an hne nuwa Real Madrid an hne zui le a heng match nia te hian an chak ve ve pialama an tlar nung ti phuin goal an chhualo ve ve boka Liverpool tan chuan in rin tok na bel cha tu atling thei don ani he match hian Liverpool in penalty an hlo chhualo chungchang in soizui a hlo hata VAR a uluk taka endik ani nuwa penalty tur ani lo ti in thutluk na siam ani ma se alandana chuan handball ngei nia alana wangin soisel tu an omzui nuala ma se Liverpool hi an chaktak tho awangin an result hian soisel na pun lun thei a up bet thena ngai ani Champions League chanchina Real Madrid le Liverpool hi tum som pathum anin machon to a Real hi tum sari chakin Liverpool hi tum nga an chaka tum khat anin ne to anni pani ina Champions League no moi an choi bel khom hi somni pakhat lai atlinga European club lotling berta jingami anni awangin an borok po aliana ngai ven po an hlo lo thei lawani nizana team langsar pani in machon danga PSG in Bayern Munich mi khwalin goal thum aluta Champions League ka champion lai PSG hi an tlom mi khwal team Bayern tan Luis Diaz a che thaleya
minute lina gol masroi khongin minute samthum panina an gol nina akhung bel leya heminu hian Luis Diaz hi achasual tathunga PSG defender Ashraf Hakimi liam palin red card achoya Luis Diaz in first half additional time a red card achoya wangin second half pum Bayern hian player tlem zokin an khalchun zom atul pha ani PSG hian minute samsari palina John Neves mangin an sipuran su thren zui boka mase goldang erolu bel talovin Mikhwal team German champion Bayern hian Champions League champion lai PSG hi khwal muala gol ni gol khatin an heta ani he match hian mual nei tu PSG hian an tam jok nuwa phei chuan ball an changtam zuala hun tha po anin siam tam jok mase an tam jok na an mangtang kai zolawa in khel chungin PSG hian gol shot ringot po chum somni panga lai nein chum som zet gol zona an peta mase Paris club hian Bayern laka gol khat chau an khung theya wangin an beise ang result an hlo chuak zolo Bayern hian gol shot tum kwa nei ve bokin tumli gol zona an peta amor an bok that jok awangin gol ni nein point thum an hlo chuak ta ani Bayern ta na gol ni khungtu Luis Diaz hian kum in ni puilain Liverpool chua sanin Bayern hi apana Bayern a debut season khel mek chauma sela ache thale Champions League a Bayern tan match lia gol thum khungin in elna chili a khel to match som paruk atangin gol soma khunga assist tumnga anei tel cheu bok Bayern tan Luis Diaz apoimo leya antlar ma gol bo tina tu bertazing ami ani ti hian German champion Bayern hian tun season a in elna sang match an khel zong som paruka nena an chang fight aveka Champions League a poni sela match li an khel to an chak fai vek ani Paris a an chak le ta ka wang hian ti hian Bayern hian record an siama European top 5 league club zinga season tier lam match masa som paruk atanga chak vek thei masa ber record an siam ani Bayern hian tun season a German Super Cup khelin no moi choi theina match atangin bulang tana nena changin champion no moi an choya khamin hu khan che sual nei ta mi lawin tun thlang hian an kal tlong ta a Vincent company kai shuai Bayern Munich hi Bundesliga a point ngai nan sang fal meka match kwa atangin gol samthum pathum lai khongin gol li chau an la chua Champions League kan soitak angin tumli an chakle ta dera German Cup a tum ni chak bokin Super Cup tenen avain match som paruka an chak 5 vek ani Bayern hian tun season a match som paruk an khel to atang hian tum som paruk chakin gol som nga paruk loi an khungling der to a gol som chau an la chua Bayern manager Vincent company hian Bayern a hian tun season a an khel to china ngat phei hi chuan du thu sama tha in na a thok ti thei khopin a na a thok tha ani he match hi PSG tan alom omlo zuala an tlom pia lama an player poimo an chan soilan jok to ang khan Luis Diaz an ball chu sak atum na lama PSG defender Ashraf Hakimi na takin a hliam pala Diaz hian red card a choi pha nge Morocco fullback hian mituinen khelmual a chua sana a hliam hi serious le a ngai niin a chol chen tur ero ala chiang lova Africa khomol puya ram sang te in elna sang ber AFCON tournament khel anhai to boxi nen PSG baka Morocco ramtan po lau thona bel cha tu atlingani Hakimi baka hian PSG forward poimo Ousmane Dembele point liam nein khelmual achua sana Bayern laka hian match a khel tuan thei lovani in khel zoa PSG kai hre tu Luis Enrique an soin player som pakhat ve ve kan ni lai kha chuan Bayern kha chak jok an nia chu thlau thak ro lawa thil lang chiang ani ti in asoi Bayern hian France club ro pui PSG hi an ngam leya Champions League a an ma chon nung tumnga an chak 5 vek ani PSG le Bayern hi Champions League a hian tum som panga anin ma chon towa Bayern hi tum kwa chakin PSG hi tum ruk an chak ve boka anni pani hi Champions League a hian an la in ro ngai mi lawa chak jok an om ngei thin ti hian UEFA Champions League season kal meka team in L10 khatin match li an khel towa 10 khatin match thum an khel boka zan ina match thum chau la khel team te anin lan vele don ani tuna hian te bula an din hmona Bayern in khellia point som pani nein Arsenal point khellia point som pani an neya khelli khel to team atangin Bayern Munich le Arsenal chau hi 100% chak record nei om chun an ni PSG in khellia point ko an neya Inter Milan in khel thuma point ko an nei boka Inter Milan hi zan ina an chak chuan khellia 100% chak record nei zinga an telang Real Madrid in khellia point ko an neya Liverpool point khellia point ko vek an neya Tottenham in khellia point riat an nei thung Pariat na Dortmund omin khel thuma point sari an nei
Champions League a hian te bula pakhanna tanga pariat na te hian direct in run of 16 anin pet kai dona te bula pakwana atanga somni pali na tem playoff round anin hlang kayanga te bula somni pangana atanga somthum parukna mor bok te an tlangal dona knockout round anin hlang kai zodon lavani tundin muna Manchester City hi pakwana anom mega khelthuma point sari anneya Barca point khelthuma point ruk chawan laneya Chelsea point khelthuma point ruk vek annei Atletico Madrid pheichon khellia point ruk chawan laneya an tanangai hle Italian champion Napoli pheichon khellia point li chawan laneya anin siam that le atula league round a hian match riat an khel dona achan ve an khel towa Napoli hian point li chaw an la hlo chuak Juventus pheichon khellia point thum chaw an laneya an din mun athalo German club Leverkusen point khelthuma point ni an neya Dutch club Ajax pheichu khelthuma tlom 5 vekin point nei lo team pahnih zinga antela Benfica le Ajax te chau hi season kalmek Champions League a point la hlo chok me lo om chun an ni zan ina Champions League match day li na hi khelchun zom turania dar som pakhat le minute som panga a hian Pafos le Villarreal anin machonanga Karabakh le Chelsea anin machon don bok dar khat le chanvea arwalin match enge mozat an khel dona chuta chuan Manchester City in Borussia Dortmund an mikhwal dona Erling Haaland an aklap lui Dortmund a machon don ani Newcastle in Spanish club Athletic club an mikhwalanga Dutch club Ajax le Turkish club Galatasaray machonin Belgium club tha Club Brugge in Barcelona an mikhwalanga Portuguese club tha point la hlo chuak lo zingami Benfica in German club Leverkusen an mikhwalang Italian club Inter Milan in Kairat Almaty an mikhwalanga French club Marseille le Italian club Atalanta te anin machon don bok ani transfer thuleng kan soima in Cristiano Ronaldo interviewa athu soi pakhat Manchester United chungchang asoi hi soikai talokila tunhaya Cristiano Ronaldo an interview machon lein Piers Morgan nen an han Titi le tak chu engengemo asoi le tanual maya a club lui Manchester United chungchang po asoi thar le Ronaldo hian asoi dan chuan tuna Manchester United kai hruai tu Ruben Amorim hian engthil mak danglam ma atidon lauti hiania kum somlimi Ronaldo hi athil thlir nakia hian ain ring tok le bok Manchester United kai hruai tu Ruben Amorim hian thei top chuain ama a thaber apemek enge iti zelang thil makmo thil makti thei anilo Portugal chuan thil mak chu Fatima a chautin kan soi thina Amorim hian thil mak Atlantir don lo Manchester United hi ka thin lunga ala om renga he club hi ka mangai ma se mani in enin diktaka thil kan thlir atula kan soi chua po adik tok turani anni hi kong thataka an omri lova in thla khleng an mamo coach le player te a chau po anilo ti hi ka mu ve danani atia Ronaldo hi chuan Manchester United hi ding chuak le wat tura angai lo ti a hriat thiam thei ome BBC ina transfer thuleng atarlan te ngai thlak chun zom ta ila heta hian German chanchin bulian building tar langin Real Madrid chuan Brazilian forward Vinicius Junior hi nakumni pui transfer kongka honhuna shal antum dona ani hian zia thalo tak anei hi asim hlei theilo awangin Real Madrid hian kol chun zom zel lo an poiti lo phani in tarlan ani bok Spanish chanchin buten tar langin Brazil forward Rodrigo chuan Real Madrid chua san adua January thlachu ngai hian a khel tam theina tur club pan adu ani tuna hian Arsenal le Tottenham ten kumsom ni palimi Brazil forward hi an zui mek ni in tarlan ani bok Talk Sport in tarlangin Manchester United chuan English forward kumsom ni pangami Jadon Sancho hi shal tumma sela an beise angin an shal lei theilova tuna Aston Villa a lonina khelmeka tuna adin hmuna tang chuan Manchester United hian Jadon Sancho hi sum siam nana chantir theilovin free transfer in nakumni puya hian anchan mai theya free transfer a chhuatir mai te po anril ruk ta ni in Talk Sport hian atar langani Italian chanchin buten tar langin Roma chuan Manchester United atangin kumsom ni palimi Dutch forward Joshua Zirkzee hi January thachunga hian laklu antum leya an zui zel Italian chanchin bute vekin tar langin Inter Milan chuan German defender Ian Bisek kumsom ni palimi hi chel andu leya tuna hian English club West Ham le Tottenham ten an beise meka Inter Milan hian chel du le ma sela Bisek hian chona tharma chon aduani chuan an chel thei arin omlo ani code offside in tar langin Crystal Palace Inter Milan le Juventus te chuan Manchester City atangin kumsom thummi Dutch defender
Nathan Ake hi January thla hian lak lu tumin anin chu don team talkin tar langin Manchester United chuan Nottingham Forest midfielder Elliot Anderson hi January thla chungin lak lu an duwa ma se Nottingham Forest hian sum tam tak amanata nan phuta United hin an la lu thei ngem ti ala chiang lo bok hetiang kara hian United hian Anderson hi lak lu thei ngei in be sein an zui ta zel ani Spanish an sin boten tar langin Arsenal chon kumsom ni paruk mi Norway midfielder Martin Odegaard hi an hral phal lova Barcelona in Odegaard hi lak lu an du ni in thua thanga ma se Arsenal hian an captain hi chelchun zom zel an tum ani team talkin tar langin Everton chuan English defender thangduang mai Everton rin rol ni me kumsom ni pathum mi Jarrad Brandwaite hi Paul Magdalene somsari aya tlomin an hral phal don lova Manchester United in tuna hian an be sei mek ni in thu athang mek bokani ESPN in tar langin Manchester United manager Thin Erik ten Hag chu Wolverhampton in roi ngei an tuma anin roi ngei po arin omni in atar langani Ole khatichin khatun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se